أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله تعالى به الغمة، وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واتبع بسنتهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لبتمها مسلم أخنا أخت، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ಅದಕ್ಕೀರ್ತಿ ಪುರಾನುಗೆ ಬಗರ ಸೂರತುಗೆ ಸತೇಗ ಹೈದ್ದಿಹ ಹೈವನ ಆಯತುಗೆ ಮಚ್ಚಮ್ಮಿರೆ ಅಳುಂದು ಅದಿ ಅಳುವಾದ ಅಳುಂ ವಿವಾಹದಕ್ಕಂ ಗೆಂದನಿ ಕೀರ್ತಿ ಪುರಾನುಗ ಆಸಾವ ದುನಿಯವಿ ಅದಿ ಉಖ್ರವಿ ಇಬ್ಬರಿತ್ತರಿ ಫಿಲಾ ಒಳತ ಒಳಮೆಂ ಲಿವಿಗನ್ನಂವಿ ಮುಹಿಮು ದರುಸ್ತಕ ಬೆಹೇಗತುಂ ವಿವಾಹದಕ್ಕಂ ದನಿ Allah subhanahu wa ta'ala sateeg haiddiha haibwan ayatuga wahi kurabanga wahwani. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib. Laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib. Hiyukum wani hama ekani tiyababi hum mashriq farata maghrib farata wahi iru usse farata iru ara farai nuata iru ara farata iru usse farai mide farata tiyababi hum hama ekani korimati bukan nuna hiyukan tabani alun waki dimala ka korimati la korimatanun eyyen nuna hiyukam ga asasaki hama ekani Bima waram muhimmu kamaka behegutum kirtum Quran Allah subhanahu wa ta'ala mi khabar debbawani mihar namaduga misalaka gibla mi korimatilenji gibla ngadi korimatiliyas ena galukan sohanu hingada gibla korimatilenji heni egmalun gibla korimatilima horiha kamen nimuni yeke de alun menge amu muhawara gawas mihum buna ule awasos kollah Quran kiwi mae Quran kiwi kam kanwan awasos kollah namaz kuri kam kanwan misalaka mihago kanginda fagiru mihago as ena kayoni kayit kodesh bunimaka nudin den ena bandabodowe ukairan huri yati kolom misalaka ena grahuni anna kaya sodagate kotuga miti kolde ae nuwane ati ikhlas tari kama korwe sodagata karne ehma kom alokama kam miwani
komme kamibes ekame kuranje furihama gotuga Allah subhanahu wa ta'ala ga hadratan ikhlas tari kamait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga irshad ekamga irshad balagin rangala Allah ga wajhu adagin kurima alo kamit ke sifayamen ima laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib hamayakani hulang irumati farataha hulang farata tiaban hingga munuta kurimati kurung adi heo kamen none ekamakunno adi heo kantam midibigentani walakinnal birra ehene ekamaku heo kanta tiaban liben moti mikandatta man amana billah Allah imam mikankam ga heo kantam yoti walakinnal birra ehenekamagu heokantattan ekleifa miwani man amana billahi mihaku Allah iman wima wal yawmil akhir adi akhirat wa hasha wal malaikati adi malaika be kalnara wal kitabi Allah bawa jabi fotara wan nabiyyina adi nabi be kalnaha wa atal mala ala hubbi adi mudalang intihaya lobi utumay mudaluga macam mihaga hituga lobi utuma ekuwas e mudalung heda kurmugayote heokantamoti zawil qurba gaitimaga mihaya wata gaitimaga mihunna wal yatama yatihunna wal masakin adi miskinunna wa bunas sabili adi ehi terikama benu befawa datururiyaya haluga jefa datururiyaya wasailina kantattakangedi ehi angedi miha kayang anna nikametinna ehi terikam for koddi uma wa firqabi adi alum miniwan kurma wa aqama as-salata wa ata az-zakata namaz qaim kurma zakai di uma mikantattahuge heyokam miwani mikantattakunne Allah adum sawab liben tebani wal mufuna bi ahdihim adi emihun fuddan ebbasafawa ahudutan emihun fuddi maye iza ahadu wal mufuna bi ahdihim iza ahadu adi emihun ahudu wahidu e ahda ikkotan emihun ahuduta fuddi maye was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i adi dati haluga ya tanawas haluga kettiriwa mihunra heyokam wahinal ba's adi hangramage wagtuga kettiriwa mihunra heyokam ulaika alladhina sadaqu mi sifata mi bunavidiya isbe bayan kron sifata ebaygi tibaga ipdevi fawa mihun sadaqu eyye teduwarin naki wa ulaika humul muttaqun adi taqwawarin naki wasamai bayami emani kamballawa kirtu qur'anuga mi ayatuga bagara suratuga sateka haidiya haibanai mi ayatu Allah subhanahu wa ta'ala wara muhimu kantattahagan irshad tebahmani Islam diinuga waram muhimu asas take miga ikdefamani waram khas alukan tattake mi ayatu Allah subhanahu wa ta'ala bayan kottebahmani adi mi alukan tattang ada kurmati farwatiri kamaya demitibe mihum Allah ta'ala engawani eyye hagigi managa teduwarin naki hagigi managa mai Allah at-tedurwa mihunna ki mihunne adi hama mihunne I taqwa werinnaki emani kamballawa walakinnal birra man amana billah enekkamagu heyokantam mewani Allah
mihak iman bima mihang Allah bahdatun heo kamidi bigandani iman kangai emme furatawas heo kama was limattaga miha kuranje kamaki ei iman kameniti pura ebbes kame iman kama nula pura ebbes heo amal Allah qabulan nukurwa ema kirti Quran ga sallallahu subhanahu wa ta'ala iman magwal aminu billah wa rasul tiaban Allah iman wa hada ilah wa rasulan iman wa iman wa furtam jihni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadagam mistakun hadis qulu la ilaha illallah tiaba mi guna hai kiya hai mi fadai la ilaha illallah ya ei mu'mina kabu mattaka puratawas bijini sahat de kalima dudun kiya hitun teduko kabulu pura denge fohgayen amali masabata ei islam kam geterega himenigam wa kantatte himakir tu Quran gami ayat ga iman kam gurukuntaka islam kam gurukuntaka mikantat Allah subhanahu wa ta'ala bayan kuntu baimati mikantat ka rakha keriwegen heokama hamaya waslu vedi heokantat ka hama waslu vedi mai Allah iman ve dinu ga alokantat ka farwat alokamanula ebbesmi hakan heokantat ka hamaya waslu vedi sawaba dharma libena mage nonna na heukan takanule embima hagigi heukan mihan Allah subhanahu wa ta'ala ga hadratun dibikin dani puratama kama kama Allah subhanahu wa ta'ala ga hadratun ena imam bima Allah imam bima Allah subhanahu wa ta'ala fiyawa hagguwegan alokan bewe ilaha kunwakan hitung kedukog kabulu Allah subhanahu wa ta'ala ikkawantako Allah subhanahu wa ta'ala kiritin Quran wa suratul ikhlas bawalib yodagan nama suratul ikhlas sayikun surat ikkan kiritin Quran wa timba kula ibba ibbar surat ikkama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabar debafawani ima esurang Allah bawa lebih waragina ilahun tahakan alakan kokoti bayaka mukhatab kurabba kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala injabi qul huwallahu ahad hadek fan widar washe ei ekkawanta Allah ekkawanta ko hama ekani alakan koranje farata ki Allah wajib adanya Allah bahkan doa dan nama Allah takkan korban korban Allah subhanahu wa ta'ala wakil korban Allah birwati wanjani Allah nadur korban Allah yang mihiri iman kama kulifa hurikan tata mai Allah iman wa miha barosa wanjani ilah mahyokan tata libeni heokan tetelibeni ilah aipu kalau menge marwani almenge diri horumani almen komemi gerizubani ilah subhanahu wa ta'ala aipu almen dewana farad dirubawani bisayya mahsur prabwani almen hisab ballawani almen surabya waddawani bisayya naraka waddawani bisayya mikanka miha duniyaga teduko kabul kurima enange iman weveni iman kama nuda kitam me baवर hew amal tak miya purikam ga yes ena libe nebes sawabin onna ema kirtu Quran ga miya to ga yes hew kan tattaka hame waslu ven baवर kan tattami bayan kotte masjid maghrib mi holang farai irumati farai mi farai taka mi hadi purimati di mana mi ha mi heo kantanya surogete vedi mi han heo kama hama was leveni surge was leveni Allah subhanahu wa ta'ala Allah bayan koddewa kantattaka nena farwa kari rakka teri
من آمن بالله واليوم الآخر هيوكن متي الله إيمان بميها شيء من آمن بالله واليوم الآخر أدي آخر الدعاء آخر الدعاء بما آخر الدعاء كي خرورمس أنان دعاء تنالن قبول كرنجي آخر الدعاء مدب شكلني وأن الساعة آتية لا ريب فيها هما كنورون قيام أنان إبشكلني إبشكلني أنان دعاء den Arabin amuko benu kura ibaratan kullu ma huwa atin darib annang onna kommecce kaari omneda annang onna kommecce den durenwa kaari omda ema qiyami bismillah kaari omneda duwaito asmu jihe almenga ajali was durenwa kaari omda annang onna biski durenwa kaari omneda kullu ma huwa atin qarib annang onna kommecce kaari omda ema akhirat duang imam war ginami hunnang undagui kamen akhirat duang imam akhirat duang alum imam bani kibe akhirat duang alum imam bani edwas annane kamen yagi bati ebsak kelling edu wahab edwas annane kan Allah yagi qaddabi rasulun funubad nabiyyun funubad fajtabba wa rabban Allah subhanahu wa ta'ala آخر دوسنا نكن جاكين كنت الدنيا كمي حياة نيمفو ميها نيموني نونك ميها أدم ديروب بوانك إنا كفا وعملته حساب الله سبحانه وتعالى وانك الله سبحانه وتعالى ورفسيه كمن جي قيامت دوسكنا قيامت دوسكنا alun kair mi puni timang ke bahitan nare hada duha kumai Allah mi dunia ba genggu ba akhirin nugin nawa akhirin duas nugin nawa hada duha mi dunia Allah ba genggu ala kuring hada baya ku marwe baswa jamihum marwe ta sad adios qiyam nadan subhanallah ade gotan hituga iswar fadli edu hamadu bisnedi abadus akhir mati handama kurunjien maru handama kurunjien embima Allah subhanahu wa ta'ala akhir duskin ei furatama faharan ejje ufeddu fure komme miha ko besengena devana faharan ejje mutan fase hawana di zamanu gami ejje ufadda wa mus misalnya furatan faram mi hedi mes dewana faram hatam nafas Allah subhanahu wa ta'ala arun imme furatan khadu qurbi ehmi ma dewana faram khadu qur Allah wa ma fasih ilah ma fasih kami ketiba umar wadi mafudi ban ka dewana faram fittu aneka bodu misalnya ka bodu kame kofi mi haka fasehawane bodu daadi kuda kame kolla Allah ta'ala ngone la khalqus samawati wal ard akbaru min khalqis mi istakum khalqu koroma ma bodu kame ke udu tagabi khalqu kami huriha kama kan Allah subhanahu wa ta'ala wante bodu fadai akhir kinne Allah qulatu wante bodu dan mi dunia ki insaf ema insaf gadu hakiki qiyamah yaumul jaza gitu wasi maru men gabul ko miti mituni kalau nan nuli biwa hak ko tagiyam to di biganda ne gitu wasi boik itu wasallana ka yaumul jaza gitu wasi alman suratul fatihah wasmi awada badul taqwa alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin qiyamit do beres kada aja maliki yaumiddin qiyamit do ila ema heyokan tam mi hakam bilibili mikan tettan ena imam mikan tettan itu garne kedu ko kabul kun Allah ema mi alun nge iman kam waru ko takku mattaka waru muhim ayatin mi ayat ki Quran ko komme ayat ki sumi ayat
wal yawmil akhir adi akhir jong iman bi wal malaikati malaikat be kal nasha malaikat be kal nasha Allah subhanahu wa ta'ala malaikatun khalqu qurba malaikatna kantatun hawal qurba insan unganna dew mattaka awmen gami hayatu ga kankam bus intizam ge matin kan daji rewun tirkamaya ki kan awmen ge dironu kan awmen genden je mai Allah horiha kama produn te odi kan ya ekos malaikatun khalqu qurba ilahu malaikat be kalna kantatun hawal qurba foni mistakunna nami hunge dironu kankan intizam kuran tasqad mattaka malaikat be kalna imamu iman kamuge devanarukum malaikat be kalna imam Allah subhanahu wa ta'ala khalqu qurba fa malaikat be kalna balwa arunga amal tali wa malaikatu be adi arunga rakati qurba malaikat be kalna be arunga naik adi yege kirum Allah subhanahu wa ta'ala rasul be kalum gari jibril go fan fonu baba taala fil fumalabba malaika be kalakwe mistaham ruzukan tutaka hawali korba malaika be kalakwe hin gos Allah subhanahu wa ta'ala malaika be kalum khalqu korba ebe kalunna kantattakin hawali korba fawa kalum qabul korje be kalun imam ebe kalun imam bima arunnakum badalim yanni arunga hayatakum badalim malaika be kallan imam bima malaika be kallan imam bima arunga hayata warang heo badalin ade saya kami hakun ba kam kurang hitangiri eko ena ga hitabbir wori kam baade timanna mi hakan no fenna gotam mikan kurwidan eko ma malaika be kallan di ubawa malaika be kallan di ubawa qiyamit do fatuga hunna mikan Allah dina wadikannawa Allah balla wadikannawa bima malaikat be kalna furi hamang imam wa miha ena malaikat nang imam wa imamu wegendani nubakan tatta hoina mana kotte kamala ibe kalung ena kwati hagi katuen latwati wanti he nubakan tatta kan aragan latwati wanti he dogo tekan datu tuan jihen fahis kan tekan datu tuan jihen timaya kumadai kebe kalung ibe kalung timaya kura kan tetak epajingwa kita kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun ma ibe gwa madai kebe kalung tiaba mi kura kan tetak liubai ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد رقيب وعتيد إذا بيك إنه نبي هكاري متبوا وتك بسمي هنا إتنو بدو لكم ملائكة بيك لنا إمام وجه ملائكة بيك لنا إمام بما مولي حياة هيو بدلن غننا نرادة تربية بيروتي وندسوان لدوتي وندسوان نبايا كان تتكون دورو هدي وين ema alumen ke diri umuge kankan alumen na furihama kodde umattaka Allah subhanahu wa ta'ala mi furiha kame mi furihama magum intizam korbai wal kitabi adi fota Allah bawa fotan imam wa mihar heo kan tatlibe ni kan tat Allah ta'ala foitta ke bawa foitta bawa de muge hikmata ki bawa foitta Allah bawa de bi kunci gain kumattaka dia itu insan pun apa Allah hadir tu kenege ti pun mini kan tetaki haram kan tetaki menege mini kan tetaki halal kan tetaki mesnege Allah taala fuitta bawa di qiyam itu fuitta qiyam tu taki we ti ban nege me ti mang Allah fuitta bawa di ye fotuga hunna na huri hakam tafsir em Allah subhanahu wa taala fuitta bawa di foi tahu nang enge fota nan nege foi almen jumla gotega di khas gotega jumla gotega imam wanje Allah subhanahu wa ta'ala ha rasulna foi bawa de khas gotega imam wanje Allah subhanahu wa ta'ala
Qur'an go futte ke genam bayan kotte Allah adu sumbawa futte kanungi Taurata Injil Zabur Qur'an Qur'an adi suhuf Allah bawa Nabi Musa gifana Ibrahim gifana suhuf ga bodang hunnani wa'uza nasihata irsyad suhuf ga hori hajj kitab ga foto ga hunnani egi terung ahkam tung hunnani kitab ga bayan kotte wa foitta kan iman ga noni ebbesmi ga iman kan furi hamenwa hamaya wan nabiyina nabiyuna rasulun imam manje nabiyuna rasulun imam ga iman kan furi hawa Allah subhanahu wa ta'ala kumme baigi ga tabstedun tedum udekkum wattaka rasulak kunubika Allah ikkawan Allah subhanahu wa ta'ala ikkawan takama ka bekalun guwalibbi hamaya Allah ngalakan kurmakun bekalun guwalibbi Allah fi wahim faraj takan ngalakan kurmun durhili makun bekalun guwalibbi adi rasulun gagotu Allah ta'ala kunubawani Mistam terega tve emme amanat emme theduri emme saaf rangal naslum olay tibe beke rasulun gotu Allah hono hibbaru gada azum waru gada beke rasul beke gotu Allah subhanahu wa ta'ala hono Vishnu furtunu beke hibbaru gada beke rasulun gotu gafa emme fahuga nabiyya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekale gfan Allah taala funa alam takar rahmati ke betuga ekale gfana hamai rasul kama nabi kami khatam wa diye ye fahuga rasul koden mukannawa rasul koden mukannawa ne ki beto nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge risalat qiyamen annadunna ekale gfan ge murid mai sunnai qiyamata jehindamonna badin irada kiri tu Qur'an ka badin nan yar hadis utaka Allah wa asa sahha magum hadis utan eri asa madina ka kan tadde miha kan oloin de be Allah subhanahu wa ta'ala rasulna nabiyyun funugawi mi istakun natyedamu dekke matta olem bi ko bayan kotte matta Ibismi hege iman kam furi hamenwan mi kankan kapur ko mami iman kam rukun tamir Allah bayan kotte kirti Qur'an mi dendir hisab mi ayat dem yang gawni hew kama hamaya wasil weni hew kan tad libeni wa atal mal ala hubbihi mudalal lobi utuma mudalun he da ko ima hew kan Kirti Qur'an wehengait Allah wahi Qur'an gawafawe lan tanadul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun heo kama hame wasin novene tiyabani hatta tunfiqu mimma tuhibbun tiyabani lobi wata kedin tiyabani heda kufmata tiyabani lobi wata kedin tiyabani heda kufmata Allah hattaka mihakan icchiddeeru deheni mihaya peen majjehifane illa dangena onnecchen adigoto ena hetu gajjo obi oi rangalu icchitti maya Allah tu kabulu dinda ema kirti Qur'an ga miyadi wa atal mal ala hubbihi mudaluga macchen lobi otuma ekus mudaluga macchen lobi otuma ekus e mudalum heda kongenne hew kama hama wasa insana hitu Allah wani mudalan intihad lobi jasra wa tuhibbuna al mal hubban jamma keba warabboda mudal lobi korate warabboda mudal lobi korate adi Allah subhanahu wa ta'ala aw min kirti Qur'an ga ehn khabar del wafa ei e baike wa ha kai kum baito muda abadu gunala gunati be alladhi jama'a malan wa addada muda ekkum adi gunala gunala jamiti be ege adad badal badal yang monna jo ibbe bolu ko e madu vedana te me hubbe
حقيقي معنى الله إيمان بنت بيمين بيمين بهتوجا مدى لوب وتمايك الله تعالى بيمين مدى من هيدا قرآن الله سبحانه وتعالى إيجا مياتوجا أولاد فوتا دهونو هكردوه هلوي مسكتا ودي ما ورمين كهدي ساستا Amilla mihab ala miskite, masha Allah. Furi hamar iti miskite. Allah Taala ena muda debbi ma tanawaskan debbi ma mudalun Allah hattaka ge kolab bina ko. Hama yagin urs mihig ge hiduga Allah weti kamen neti kuray or kamen nomi. Eha bolo icche මිය මොහේද ඉන්න පුරාණ අල්ලාහ් හටකවන ලෝයි කිසෝ වරබ්බඩ ලෝයි බමුතිනා දැන් ඉරහ කවුන්සිල් බේ ෆොබිදාරවි මිස්කි බිනා කොන්නි මොෆහුගා බේ ෆොබිදාරවි ද මිස්කි හොලවා තියබා මිස්කි නිමි ෆයේ දැන් කවුන්සිලා මිස්කි හවාල කරු මිස්කි හොලවා වනමාද කොමකන්ත තාෆා එහෙම වීම අල්ලාහ් රබ්බුල රොහි උඩ ගන්නවාන කමයි වරව ලෝබ උඩ ගන්නවාන කමයි අල්ලාහ් දෙවා මුදල් අල්ලාහ් දෙවා තනවස්කම් අල්ලාහ් මගා හේදකෝ අල්ලාහ් ගේ කොළත බිනාකෝ ඒ වරබ්බුල khardin හිගාන කමයි ඒ වරබ් දීන ෆාසා khard කොෆරියකම وآتى المال على حبه ಮೊದಲಿಗೆ ಮಚ್ಚ ಲೋಬಿ ಒತುಮಾಯಕ ಮೊದಲೊಂದು ಹೇದ ಕುರಾಬಿ ಹೇಳಕಂಬತಿ ಜವಿಲ್ ಗುರುಬಾ ಗಾಯ್ತಿಮಾಗ ಯಾರು ಹಾಲುಗ ಜೀವಾವ ಮೀಹುಗ ತೆರೆಗಸ್ತಿವೆನ ಗಾಯ್ತಿಮಾಗ ಮೀಹ ಹಾಲುಗ ಜೀವಾವ ಗಾಯ್ತಿಮಾಗ ಮೀಹ ಅದಿ ಖಾಸು ಇಸ್ಕಮಿತ್ತೆ ಏನಗೆ ಹಾಲು ತಿಮಾನು ಬದಿ ಅದನ್ನು ಕಾಹು ಏನಗೆ ಹಾಲು ಬಲ ಏನಗೆ ಹಿತ ಬಿಸರಾಲೆ ತಿಮನ್ನಗೆ ಗಾಯ್ತಿಮಾಗ ಮೀಹ ವರ ತನವಹ ಗೋಳೆ ಮೀಹೆಗೆ ಗೋಳೆ ಗಾಮ ಹರೋಮಿಯೊಂದು ನಿಕಮಿತಿ ಹಾಲು ಗೋಳೆ ಹಾಲು ಏನನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾನೆ ಎಂಬೀಮ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತನ್ನ ಜವಿಲ್ ಕೊರ್ಬಾ ಹಾಲುಗೆ ಜೀವಾ ಮೀಹುಗೆ ತಿನಿವಿಸ ಗಾಯ್ತಿಮಾಗ ಮೀಹ ಈ ಖಾಸ ಇಸ್ಕಮಿದ್ದೆ ಜೇಬೈಗೆ හිතරකම ෆෝල් කොන්තේ රහිමගේ ගුණ දෙන හෙට්ටිගෙන් එතන වල් යතාම අදි යතීම කුදි යතීම කුදි නැති මුජිකම ගහරිහා එම්මෙන් ලෝයිපා අලායනමා ඕගාතේකම කුරුන් වරිකම යකුන් දිමින් ජීබේ යතීම කුදි ලෆතුගා මත බාලුන් කුරුන් බක්ක මරලගෙන්දා කුදින්ගේ කොම්ම ඉන්සානෙක්ගේ හයාතක බක්පය කියන වරම් මුහිමුමී මාදී හොරිහා තක්ලීෆ් තක ආයිලා විතරේ රුෆලා මියකි බක්ප එම්වීමා කුඩ කුජ්ජිගේ හයාතක එනගේ බක්ප එන වකිවෙති උංගයි වාර පොඩ නිකමෙති කමෙන් එහෙමගේ යතීම් වාගේ වර කින කන්තත්ත වෙන මහරුම වෙගෙදී එහෙම රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම වරබ් පොඩ බාරවල බාෆවා කමෙන් ඒ හිවෆයි බෙෆවා අන්හෙන්න අලාය යතීම කුදින්න අලාය ඒ මුජිකම ගවර පොඩ හාලුක ජීවා බයිනේ මිසක යතීම කුච්චාම බලායර එනම හාලුක ජෙහෙනි හැම එකනේ කායිත කොළු ලිබෙනියනෝ ෆොතෙක් ගන්නන් ලිබෙනියනෝ මිසක ඒක ඉතුරුන් වරම් මුහිම එහෙන් කන්දත්තම එනය මහරෝ ඒනයකි වගුතු හේද කොහේන වගුතු හේද කරන් හොය එනගේ පප් ඒනන් හේව නසය හිටෙන් හොය එනගේ පප් ඒන ගෝයග මිස්කිතන් නන්නන් හොය එනගේ පප් ඒනය වකිවෙදී එම හාද පොඩ එච්ච කේන ඒ ගෙල්ලි දී හකීකතක එම ඒතම් ෆූබද්දා දෙනොට්ටක මුජිතමග හොය හා එම්මෙන්ගේ වලාදමා ඕගාතරිකම හීතේක නේන අපේ dia rahikna saya dengan dia rahikka miskun di mana bisa dekudin di mana mi dekudin tiba pelaku dekudin oni awal non ekut jadi orang ekut jadi anak ekut jadi orang praktis ke
ඒනගේ ඉතින් අරුණු අවට්‍රියම දෙරට ඉස්සකායි මේකේ මින උමරුම් තින් හරක වක්පණිය ආවට්‍රිය පොඩි මේ අරුණු වෙන නමාද කිරිසු කන්තකෝනේ ඉතින් අවදොස් නමාද එනන් ගෝයදන් අරුණු මෙන්න හවුන්දරි ෆ්ලයි ආදේ මා එක්කද කුජාය බප්පය කුණෙතුමුගේ ලිබේදරය ඉහසාසා මඩමුලකමා කුජාගන්න නිකංකම් වරක් බොඩ කුජා වාහකකි කිපෙන් ෆිලාගෙන් දාන හීතරිකන් ඒනා ලිපුණේවා ඒ ඉහසාස්තම ඒනා තංකොල දුරු වෙලා නදී හීතරිකන් ඒනා ලිපුණේවා එම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ගෝනි යතීම් ගවාහ යතීම් නාලාරෙන් ජේන මේ හුන්නගේ හීතරිකන් ෆෝරකොත් එමි හුන්නා ගාෆිල වදවාලක යතීම් කුදින්න කියවර බොඩ අනකුන්ගේ ලෝයි පාරායනවා හීතේකම් පේනවාන බයිකම් කීර්ති කුරානක මේ ආයත සහාමුකින් තිබල්ලා රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම හිව්වර දෙබ්බා හොයනවා යතීම කුජ්ජෙක්ගේ බොලුගා එකුජ්ජාට්ටකව ලෝයිබ්ගේ බොඩකම ෆිරුමා යෝග අතරකමයි කොම්ම ඉස්තට්ටක සවාග බොලුග කොම්ම ඉස්තට්ටක සවාග එහෙන් හදීස් වල ගායසවනි එම්මෙ භාජ්‍යවරි ගයකි එගේක යතීම කුජ්ජ කුරිගේකි එම්මෙ භාජ්‍යවරි ගයකි එගේක යතීම කුජ්ජ කුරිගේකි එම්මෙ භාජ්‍යවරි ගයකපා එම්මෙ උෆාවරි ගයකපා ඒ එමි හොන්න අල්ලාහ් වහම එලි බස්සවාක් බොලකම ඒ භාජ්‍යවරි ගයන්නේ එමි හොන්න දුනියගේ උෆාවරි ගයන්නේ ඉන්තිහාය අඩායම හීතරිකම් බේනුවවා කුච්චකු එමියගේ කෙනෙකුනේ දරිෆදෙන්ගේ කුච්චාය බලා පොඩකෝනේ ඒ කුච්චාය ලෝබිදීගේ උනේ ඒ කුච්චාගේ එම්මහා කංකමගේ රක්කාතරිවනේ එම්බීම රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් කොබනේ එම්මෙ වාජ්‍යවරේ කියේ එම්මෙ උෆාෆා ගතිකම ඒකවා ගයකි ඒගේ යතීම කුච්චකු බොඩවනවා imma zawil qurba wal yatama wa ibn as-sabil di haluga jifa wa datuwe datuwe ko haluga jehtiya mo ena warabda mehi jen zakat muslim datuwe ko haluga jehtiya misala kam miha ko balawa ga na ko miha misala kam mide maade mide beso Waspadam wahagi ena hafta kada kaunya dari kolka jisifai dan hafta ke bawah dan hafta ke tere dari ko susu dengan hisab dan mal anna misalnya ka ora udumatiriti madudu wahike furiya ko furita gadi kirne ora boda mosum ko so kandu kata ora boda haadu jehich dan kummes rahaka warnan jehich haftaය වන්දෙන් කඩ මොඩ වන්දෙන් ඉරහු ගති බෙන්ජි එමයි දොස්තර දවර ඒ අතද මේ අරු කලන්ඩාරේ කිවස්නේ වල්ලව ඉස්ලාම් දීනුග මිහුරියා එම්මෙන්ගේ මච්චල් මිහුරියා එම්මෙන් රියාහි කුරේ ෆයිවනි මී එවස් මී හකා මෙද අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මි ශරීයතුගා එමිහිගේ හග්ග දූපුල්ලේ ෆයිදේ කොම්ම දිමාද කරවම් බලාරිකම් ගාල්ස් ක්‍රියාව සමීහක නිකම්මතිකමන් අතුරුදාන ජීවා කරන කොම්ම මීහක මෙහික හක්කු දෙන්නේ තියනවා මේකනේ හිතේ කම්ෆෝර කොටයන් බබත් කොම්පද මායි දීනමේ ඉස්ලාම් දීනති රහමා ඕගා තරිකම් ෆුරුජම් වා දීන් ඉස්ලාම් දීනති එම්මා දතුරු රියක දෙමෙ මිතුන් දින්පතෙන් හාඩ වෙච්ච හිච්චනවා baik gehi tadi kan enak ngopi nanti mau potong hadu baca ma sadaka rahiga madukuri ya jadi kamu nyai nanti ben rahiga kamu sudah bersekolah naga hadu dengan bayang kutu itu tetap kesadaran jauh menung ya na hagwa icin apa nih yang kata zakat bahasa itu ma hagwa yang ada bikin nanti wasailin adi hewkantat libeni kantattaknedi anna mihunnan hiterimi
Allah wa Nabiya sallallahu alaihi wasallam akhir Qur'an zaman Allah wali wa amma sa'ila fala tanhar kamakan edi annamihan adudana hadasha kamakan edi giyan annamiha kairiyan annamihan adudana hadasha yahar misala tangkol tanawas kamati ule undami hekari ni kamicce kumiyai ama ini kami timiha di mang harai dawan kan narai ko tak bas madat timang hama ya jehi emiha kaya timada jitan madama emi ma Allah subhanahu wa ta'ala ngoni wa amma sa'ila fala tanhar aluga jehi fa miya kamakan idi annamiha ena di madan aduga barang eccheti punan hatashe degote ngoti ekkotaki sahur itu bunung gaya naga eri teri kami dewe mutas netas nage munu mati timah ini tum wedung gabes sodaga takafute mau nabi sodaga takafute wa adi ichin ena dinas ege badal ena hin hamanu je fata basta ken puna hoye tini maus di pena faida ko ada timah subhanallah embi ma kamakan gadi annamiha emiha gehitan ufaawir kamadda de ichid deven nibbagutu da sena kay puni jeni biwagu tankol tati konna irad karbi adi hitir kam for ko dena insha Allah adi hengo takum salen ichid dibene go temito masake bes ko dena ena gehitan ufaawir kamadda de ege badal ena hin mohe pada basta pun kantat tan Qur'an adi amdung ena ama nanti mang halai gawa kantu tunna kurang dan jangan ga warhum nami masaki kurwe pada sihatu gati be mi ama emi hono jen nasihat dari wa yaguta mi hum kairian muta di hadikam ekkan ei mi hum naki masaki kurwe mi hum kam masai kum ekken hodum mi hum nang nawda kam bodo wa wa fir riqab adi alum mini wangkur ga he wafir ridab Islam din ayar yoda gannawan alum dunia ko intihaya mistakum alawiti ko ngel ko mi hum mai bandong mi hum mini wanong to galihan mistakum naki mini ambaye alawiti wanjina Allah kan awan naki Allah galam mai Allah galam naki mi hum galam nan Islam din ayar dunia ka alum inti bazar ga mi hum wikkeliye insan naki wikke paye alum ga bazar bas mi hum alum bane gene subhanallah alum ga ko ga gengule mun ka miniwan kam no ka iti ko bes mi hum dingecce mini pedi emi hum puna gadir band masakit pulaje emi hum matum huddai dibena tanaka bes de mi hoda halik mi hum subhanallah ehmemi mubaada alawati kan nattari mattaka mi hum nam mi alawati nattari mattaka Islam diinuga eki kahada kutta koroni asporta ne alakami ko forta mas ekuru be kafara eksen alakami ko mi bos alum miniwan ko alhamdulillah mi dunia alum beti ko uswa Islam dinas alum dunia nattara hon insyaallah emmen lagi Allah garam adi alum minuan kurma ki wala sawab hurikame mi istahunge aiddaruga fitifati mi Abu Bakar Ufan fenodai bilal radhiyallahu aniyade undani ikade Ufan kir di ko bilal Ufan ga sahiba den alum gengulai men kan sahibun ena gatum ena pun wala kallar de Abu Bakar Ufan Bilal Ufan min angkot yang bima mihri walam muhim kantata yang menni wa agama as-salata wa ataz zakat adi hiyo kantata libe namadu gaim ko genne zakai bi genne hiyo kantata libe masyriq farata kurimati makum onna kamin nune mi hiyo kandatta kurimaye Allah adun dharma sawab wa aqama as-salata wa ata az-zakat namaz qaim
Mi'ari sunna wa aqama as-salat namaz qaim kurmaki Allah farad kore fas namaz ke waktu ka barabar ada kurmati ka demiti adi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam das kodde gota sunnata ekota namaz kore to komme mi ko swara poda masih ko nege nama yung kare ha orang filon jen futtaka chima de ko timanna kan nege mi har usra ko buswa ei waranga bayang ko de ba kaya futtaka chi de ba warga nasihat taka chi betul ei mado wahji das ko je no gani je wa ataz zakat adi zakat wal mufuna bi ahdihim iza ahadu ahadu bijji ahadu futtami emi hunna yo kan betul be wara Allah hadratuga muhim kameni ahadu futtum Allah Ta'ala kiri Quran ka wahi Quran ka wahi wa awfu bi ahdi timang Allah ka ahdu fuddar tiba Allah ka ahdu ki Allah hawal qurbi kan tatta Allah inge kan tatta ya ahdu tafuddar tiba ufi bi ahdikum tiba timang Allah wa awdu kan ahdu fuddar tiba Allah inge hi amal Quran surah al-Baqarah imam Allah wa awfu bi ahdi timang Allah tiba na hawal qurbi kan tatta barabar tiba mata ufi bi ahdikum tiba timang Allah ahdu kan fuddar tiba surah al-Baqarah tiba ima wa awfu bi ahdi wal mufuna bi ahdihim iza ahdu jiya ahdu fuddar ini mar ya kan tiba was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i adidati hal ya fasihat tanah wasara tu dah kitri wami, emi honam mian nani kitri wami je muri hahar terjawas, dati hal das kitri wami, tanah was dibikin wahar tu dah was kitri wami, tanah was kan dibikin wahar tu kitri wami belum misalnya ketimah tu orang cemiyah ketimah pasti cemiyah, jika musib berobat cemiyah ketimah wami, wahin al-baus, adi Anggurama itu kittir wanje. Ulaika alladhina sadaqu emihum eyye kedua. Miayat kami payam dia kantat barabar ada kurmatiga Allah wajhu radai ikhlas te gumaya kami kantat kurmatiga demiti be emihum eyye tedurin naki Allah ka hadratuga ikhlas te alun naki wa ulaika humul muttaqun adi taqwa warihi wa lafamihum nabi wasamaini hada misal mirat kanrafa babu tumi hamawi itu Quran itu bagara surat setiap hajji hajbanai itu dah mimuah kami bikin dia Allah Subhanahu wa taala mimati rimai murid kadang fuluga ayat takum dia ayat bahasa wa muhim irsyad takum fidah wa tadliqun nabah qawlan min labbash subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.